Labda wewe mtu akienjoy akising along to this song. Amapenda Koffi Olomide sana. Nimempenda by the think I don't know. Yeye ni mbaba. Haina shida. Hata mimi ni mama. Karibu sana kile ndio mubango ya chanja maka idhiri kilo kita ndeka 10 na zile kile mubango juu na rukiro rwaretu na speaker wa bunge ya county ya Meru tukio tukiwa hata neno yenyu mekaita kati kuraya na mbele tu hata na speaker Kaberia banko menyethia Kenya kaiteneka ni weti otethi bwaku akenya nkuruki ya milioni 3 niba weti otethi bwaku uwe wothikirite wero FM rukiro rwari nukumenya atia nkuruki ya Kenya milioni 3 bari na mpara na no utethio kilukira bonga point ira wina chuthi mune kwirethura ni mwerethura ni bonga point 50 unaweza saidia nonto no utethie mukenya na bonga point yemwe kana okaurira mwana umwe bya kurea na bonga point 5 kana okaurira family bya kurea na bonga point 5 kana ntura yonde na bonga point 50 now ukethia atiri ukainya star 126 hash ukadhura 0 ira ina pamoja tuungane and then ukaleta options yungu kwira atia kwa na bonga point ira kwenda kwa yana ukilukira mubango your bonga for food ira yireti ni Safaricom na I can assure you utebonga point yeku kinyemwe kaura nonto of course this is Safaricom. Yeah, speaking of Safaricom, the na ndeke 13 kurikane muthikirinya star 106 yo itekire option 2 ira ina self sim registration update with roge update sim card yaku na ukienda kwethirwa kanamba bagetika advantage utiandikirite line yeku iwo theri Ugandi ndaigirwe karimi akiwa kaindagirwe matu agitwira na tutaregister inya thimu yeku kagitene kaka kethira we na smartphone star 106 hash ni mutaratara jukujukia second inkai ukarikina gwatu ko tena thimu ya smartphone ndigira ndika ya Safaricom agent kana dila wena original kibande gyaku muthikirie withirogetaga kethira namba iria ciandikithitwo gutumika kana na kibande gyaku no cije kethira utishije wena at least liwe kwithirwo kiuga twai wacha hii na anande na yate meshiringi 3 kile mukondo jo 3 takuwa nachukua simu na tuli na mheshimiwa Joseph Kaberi Arimba. Karibu sana mheshimiwa. Thank you very much. Mr. Speaker, sir. Order. Okay. Karibu sana mheshimiwa. Thank you very much not baro kiro kwa na kanya kuyakwana na Meru kiro Weru FM. Asante sana Martin kana gweta matu. Oh yes. Ajuke kanya kanke dia Meru bonde orabari. Abato dikiri tindu kweruari na kinyambire murungu bwano ntubo bote matona ntukwiyi na turokani kumaria twari kwetigila ola man twari ari ingi ya na mtubo kwari no eta wa daktari Joseph Kaberia Speaker Mid County Assembly na orokorombe tikesinita mwaka juu mwezi wa 8 now daktari Kaberia isi miaka yeta kudire COVID ingwetikia we speaker wa bunge ya county ya Meru. How has it been? Tutite kudire miaka 10 ndi Martin ora uwa na ndakumire county assembly tariki 20 kia mwezi wa 3 mwaka ya 2013. This year Mary ni kaito dire miaka 10 na ngoi ninja kambo ngoi ni bui lakini challenge ya yote myo tingu iti miti na minamo lakini itwede tiyoto kuma murungu embere na ntubamiro kumti baito ngoi turiti nyingi tutumba kwa chionde sheria tukurukite sheria zaidi 60 na motions zaidi ya zaidi almost ngirinya turite kwa nyingi muno kumada twanjiririe county assembly na tukaya na performance report tukiendelea mbele mpuma assembly kalita report yonde na yikirenga sitini na no tukubu the audit kenda tu ayana the actual performance report lakini after murungu ipo ya no kumyanda kumenda county assembly ngwere jojo dikiongo ndi kianjara nkaiwe kijana kuipati mweche kiongo itina njwere kaona nata wakarete
long tenure. No riti bongoi. No ntumpu kuma assembly kenyanga kuma themwe kana theili ngiri. Mbona ngitura ku theili kana theitha tukuringi kuringana ngwire riku. Yes. Lakini no tugora murungu bwa no Amiru bwa kuria ngui kurita inda miuririe murungu ampa Amiru bwa ampa na militana no nkwendelo milita mwanka tariki inyanya mweri wa enana 2022 last otuku. Yes. Kwekathira official. Yes. So now, mwishibere twita kire siasa ciaku cia senator. Nimbi mwanya ywa kiri momero rothikire timbi mwanya ywa motion, nimbi mwanya ywa debate, nimbi mwanya ywa ukuruke law, you know, nimbi mwanya ukuruke motion. Asante sana Martin. Mbunge either ni mbunge ya county kana mbungere iria Nairobi Nara National Assembly kana nya Senate either ina ngwithatu ira nene ira katiba yueti chio mbunge karita ngwembere no kurukia sheria ingitwita legislation ngwire ni ingitwita representation kana kuthikiria maoni yantu kenda yekiro sheria na bombo tedu kuringana na mabatu yaraba inajo Nango yithatu ningitwita oversight kuona financial resources kana kinyambe chire kuya kiri county chio tumika boya and for the intended purpose. Kuthia sheria na kuo kwe mutaratara yu ashu kinyachu yu andiki sheria ne ingitwita Accounting Government Act katiba na kinya standing orders kuri sheria tunga inda kuthia sheria na kuri ingitwita mitaratara kuri nto kuthia sheria kuri motua first reading, second reading, third reading, committee of the whole house hii stage cha kuthia sheria lakini kuri twita act of the county assembly kana sheria ngavana ikaira kirore ika sheria neo twita act of the county assembly na kwa tika kwa mfano kwa sheria onto kikang koti mwetu onto MERU Youth Service Act, you see? Yes. Ni sheria mwe ira tutombo kwa ni act of the county assembly. No onto sheria itirete stages you that to chinya. First reading, second reading, committee of the whole house na third reading. Ya kinya third reading ta ngasaina kana ngavana no asaina kero Kenya Gazette na sheria kanjiri otumika na kinya iko kotini na arama judge na magistrate bakanjiri ai umetumbira no tekeleza motions ni proposal ni Kimiru katwe ni dhwania ya kwariria mantu akwariria ai mbunge lakini no kinyayo no yete mbere ya kasheria muswanda ingitita muswanda na Kiswahili so for example kwa twika kwino batu boko ni kinya barabara ithuki antu amwe mbunge no MC no arete motion mantu yariru kri mbunge na yakurukua lakini yau ngavana atendo saina yau ni kwa uyakurukua no tekeleza tu lakini yatiretwa ikistingi zira first reading, second reading, committee of the whole house and the third reading. Yu yaikiriro au lakini yatekelezwe tu itariu. Na yu motion yu abwithua yotendelea kuthitamuethira ngavana roke yatendelea kinya kuthingatira mantu ringi. No nto yu yari yatamwiriku yau lakini sheria ere kulukunera ngavana zaina kinya kathiria miaka 30 kana 50 kana 60 so long as devolution ikendelea kana sheria itari torito ona mutaratara yu sheria ikendelea tumika forever. Yes. Na kwa kinya yangi tuita petitions maromba yangi na yo members of the public muntu wengo mba kuandika wengo kiumbe no ntuku ya yangi yarete to ni advice titi fulani
bakawa kwi kanisa iria estate we kuringe tuma muno ethwa kiromba tha inga kinyo tuku na nyamu tha nyoko binya kinyo Sunday anti benda kuruka watuka kuma the mwanka mutuku au anto bate eno nto na kinyo the tukoromba murungu na kuno kumya anto ni surrounding environment ni we kwethera conducive baka wende etumake kuringo u mbunge ne olelie nerite uamuzi kwa manto ayo karika u noise pollution na manto to ikia kamiti yo lelia ya investigate nerite uamuzi kwa yo kwa tuika ene kanisa kau ibabu either kudhami kanisa kana kurienjira itumakite asimbura anto bakiromba kanisa ene sound proof issues sound maintenance and containment measures padidi so each to the petitions na ito with the petitions around 10 related to members of the public kuri kinyengere tetu ni atitoba university bakiwa kinyabu kwa wiko au ambassador mbere county government ta ya atitoba university ambassador ya ayaba secondary schools na polytechnics ambassadors lakini atitoba reta petition bawa kinyapo university ba students ba iko ya ambassadors na to ya to leli na to akulukia na rindi ngavana na njirido ba nyumara ambassadors yes in no petitions kuringi to wani statements ekuri shuri muntu akaure kyuri kinyi barabara ya ni bwithi to ndinewe MC kana civitari ni anacho ko ndinewe manto anto ya na kyuri kya kurua kwe tora cia kyora ciontu ko chenju matano athanyanya Jumatano cione thanyanya tumba kure kyuri ntuku ingi kuringana standing order so ne ta statement ike yanko lele ngona ni tani na standing orders na sheria ngakulukia to ikenana mbunge to ikia mbunge oro kure kyuri akauria na inkarita in direction assembly to in judgment kana ruling in direction you give direction in direct ko when minister ora no department na ya choki kiure kiriku kikuringana ukiure tuko fulani na fulani yani tita statements yes fair enough na bwana speaker kagitene kaka bunge is it kwa bora metama tu ile kijina sijui wameajana ama wameenda nini leave or something yes. What happens now between Kagita Karabu etere na Kagita Kaithurano? You call a special sitting mwendagi into kana ate kukarika. Thank you Madam County kuri kiri itam ya parliament to teta leave arikana it says no iri type yili kore ni that kwanza kore ngitu ita long recess ro dharura ya lakini ro ina date indefinite ro mbunge achokera kore ngitu ita short recess ro dharura ntuku inkai kinya ntuku ithano kana kiumia kimwe kana ntuku 10 kana nyamweri yomwe kinya short recess kore ngine watu ita Sunday recess Sunday you see ni ro dharura ya kinyote kumyari mbunge achoka ya ro torerinde ya kuno ntuna tukithira jetam tutomba kumyari mbunge renge ya choka hithe thanda assembly na kuringana kura chiaringwa bunge bwithwa ntukuthate kuma ntukwira resort chia declared ntukuthate nora no okangasiti okawari mbunge achoka within 30 days lazima the governor lazima noe aikire nditi ndekanya ngasiti eri mbunge achoka within 30 days from the date of the declaration of the resort so endi kuma ratu kwa chiarudha retu gutirudha mwankare mbunge achoka rudha ruiru tuwa it's signed recess tutina date ratu choka yes endi lakini kinyato kiti rudha u tiku ngoya tokea tuchoka kurita otu with kuringitu ita special sitting ngaikira date kurita ngwinde Kenya gazeti Nairobi nkawa ntuko fulani na dha fulani kinyoka this Sunday kana Saturday tutilimiti to sita kiwiki days
ngekere ndekenya ngasiti lakini nkawa ngwire karito ntukuyu kana ntukuyu neyi we have to be specific. Tutumba kulitangu wingi sipokuwa jandiki in the Kenya Gazette na kinotisi ya ngwire chumba kulito ntukuyu ya special sitting. Yes. Now let's get out of the assembly na ndeni nontovu recess na tweka gitene ka siasa na sene na bona kunyo muta senator. Anyway, amen. Imbia kucherire Kaberia romba gitikia Senate. One. Why not governor? Why not MP? Why not the other seats elective? Okole lengo ya legislative institutions. Tuteko olele ya county assemblies. Olele Kinya National Assembly na Senate ya Kenya. Na ingwete Kinya tikenyaki in any Commonwealth country. Ngoichi ondaka ibuanene. Echi ya kuthithia sheria. Because the major mandate ya any legislative institution ikuthia sheria. For firstly, winthomerete sheria. Ito anjiri yau. With the sheria at bachelor's level, nankabuki Kinya at postgraduate level. And then a postgraduate diploma in law. Kenya School of Law. So nongwe mwenthomerete. Kou ngekuiru eta Senate. Did a qualification for Kwanjiria, Chakuritanguira, Senate Kuritanguiru. Lakini, apart from that, quick into Twitter devolution, Kanogatuzi. No, devolution area manto ayon the MBUNGE na Senate. Senate tariku mbere, like reka itarea yariku itarea ya Senate mudami. Kwere yariku kitambo sana. Ya abolished. Lakini after 2010 erogativene through devolution kwa dhatu na Senate Kinya County Assemblies na after kutangwe miaka 10 imbone gaps the challenges na kiri manto yoga tusi mno ya yomba kwa iku interest gaps kesheria kikatiba na Kinya kiri County Government Act na sheria chionde kenda to support in devolution. Na to devolution nyo ni atumite Kenya Kinya kinyiterinde uti part ndene Kenya ito sherekea matunda ya devolution. Na ngaps imponete Bwana Martin na Madam County. Ni nyingi muno to Kinya uni bedorande va echia wa speakers ndene Kenya. Ko in each and every county ito trimana kwa rimanto yokarikaku. So those gaps na especially Kinya thina chia ward chia Meru county no to Kinya tiri ward inti manto ayariku yara kuthithika ku development na nya challenges iri through the MCs no to bonde baretera mantu medeneko wathi kiuriba kuria lazima ikulukire medeneko na mboleni na nsaine na mbona kethe ni witani na sheria ore kwenda wathi emotion wa kwenda kuthithia lazima ikulukire njarene chiakwa methone yakwa medeneko wathi sheria the same thing kuma anto yonde yokarikandene 145 kikaunti yetu ni at least ntomba kuwa ndina 80% ndina yo yeah. So na ndona inde ke address ni the needed county chetu wants na ngapsi dikiri sheria and devolution contribution kwa to the to Meru County ni wita Senate kenda mbako Kinyai kwa address mantu yau yes na ringi Senate utegumya wa anto boy nyumba ya wase baba ni batendo itaku weti na mbechi eti na farm da wendi na uanto kwa nini ko tena ni eno ntoto romba Senate yele lakini mungu atethia honi namba romba yete kana thatu ina Miru bampango uno mpingo no bachokeri nyani katho actually no chokenjera kule kiore ya kiukire yao lakini ingona gato bati kuyokia kuno kanini alafu tuchokera Wilson Murithi kuma Ncheme aruwa ni murandi jori kujwa maendeleo yura omba kuithirwa ubwethetie yura tomba kuolele tukaua kabetosha namba 2 akaua kwena tabia mtu ari kwena tabia mtu ari ukietekea seneta kipindi kimwe kiabire Kinya akaua arenda ungabana Kinya owe no bo atwira wacho yure kiuta order
inya *812*980# gwikira